kana ngale ko toma ne bugubela ni ili tatu kende mu itano kadhano likilenga le kwesu tene nienda kutambwa odhe wa mbene mondo we Benjamin Kabonyi ugambia kwa botina nina tina Joseph Mboya ugambia very much present go get this year on the mweke for 4 mwe Katoloni secondary ni magedeka sana mundu we Luka John usune wabua wa Luka kuyaka lokosia mukake taigo ugambia ndani kabisa Kim George ugambia dhine kabisa Jeffy Budabose na kona masi wambua kumanga lokosia mwingi ukasia mwana Kolome Immaculate Omido ugambia President Festo Festas ugambia Koloma Nelson Mwindi ugambia una Koloma na endi aingi kabisa maitekete ngaleko enomba mwina Prince Mololo Blessed Charity Bendeta Wambua Kluva Tumumbe usuwe Yakobo mwana mumbe ngaleko Senda Rajani Mwalimu Mwidia kumajida mwingi mundu lakini ya masako Danson Junior ugambia President Robert Katela Patrick Mzoya Kavingoni Georgina Kalasa ugambia ndene kabisa mundu Joseph Kedeka mwene mavivyo kambia Dr. Master Every thank you so much my brother usio mudhukumi mwenzangu alekoeno avuko maana mondowe ma club ngalekoeno yetina kutila usio ni mondowe muinde wabesoni super jazz kazi brother waku etawa mona wetawa sila ngalekoeno wasoma na Darajani secondary school. Asante sana ndo vocha mondowe Alex twende kwa mbokulu monati ingi ya kadaro ras ujonjo ene fit kabisa kabisa mbona neno na ene fit kale ba vitu twaza mwigale lakini ene omonde nono neze neno wewe tugu lakini bidigeo dio kukule wewe negenza ne ondo neza atene lakini ninazi vile ne leu ni wa kawaida ninazi ndingi ne leu omonde ne mundu nazogima kevitu aye omonde no ke wotu na leu kwa ni Alex yenda kwanza kala wewe basi hiyo ndi basa lakini no nezobete nezobete mono kwa maisha na magobe ndo romea bezi ndo romea lakini ti lainge bezi ndo zielewa ndo zielewa ndo wazupa wadogo uigia zupa tita tende uigia zupa super no yogea lakini baba kitu za twendete bi baba kitu zao muzile ba isitwa yaku na kwa kuliba kwa masiro leta isitwa mbandi ni Alex Twende isitwa yakwa yake bandi ni sisi akavere Alex Mwinde maingi numeta baya bantu beta wa mutituni pachanguli bantu pa ndipo tene pa katebe puni kuziawa puni ponziwe pa musi puni kwenyu muti kabisa changuli memory tie mukitu rudhame abumo kwa wadebeka tiramete tusewe ba utugane abu katebe katebe ya na Alex tuge baanga leko ya mbenga ni sister wagu ni nabii ni moboy ni dia kwa kaingine toko manana akaambia kwake kwa laini wandu aina gospel wozi mukondo wada wa kwina mbenga unye ndiko bana agura kwa mane ba yamagutano machombi uko na kwa wazeta wada kiamba boss kiamba kiamba boss ya wa museo na gwetinda bube gube na stelizo yu yani wako wadhi na likile kesi noga na bijia school bala na bikisi no siwe mosgali ngomo ndisi uwe to Evans Virundu ne wandu yengalia kesi ugegara ambia ninga mutele ya siwe yake wa musio unenge ndia kela school bala na yake ile na wese wadhi we no bata mundu kisomo yendo chambe gindi kwanza mundu wako la school aye tina se mundu wako la school akwati wadhi lakini wa kwati wadhi uwe school no ema nono akilia gwetha au tungete ngitane ela yuna toiwa baya na ndiye na yamba ndiye gwita Masimba 99 Superstars yonga miwe mwana osu no promoter ambandi isu yake si ai muskale awoza kabendi kako le school na yu nyose lo wa dinde dia kana wadi kwekara aye ndina inde dia ndende nyenero ne yosomedwa no wadia nondo wese ndiye ka school pe mathina alama emosi wa school ndisomeka ngipa yeo kama mbene kuna mathina ti ndo mona omundi omundi kana no kasomedwa kakasoma kamina lakini mbene kuna ina thina mwingi una iko yenye na empata gisomo lakini na iko ya weza kwa nondo target ya kwa yene somedwe yula abikie kuma ndo mapendwa
patwika naye ne kala bana ngotwa chao skulu nyesa ile na twikie mundu wa muzini ngoto manga uyo wabu asima kwa mara tumewa mbeza ne kala kisina jundi likawathine andu azima yuko record ndo ngatumewa cassette basi mbadi zio rona Masimba 99 Superstars yume kuna kundi na undwe bazi ya modembosu mekuno mbadi sungusia sungusia ene mbadi ndizo ya tende Rwanda Junior pwe mbadi binge sia kesi lakini na yesu ya Masimba 99 Superstars yo ngamiwe mwanajeshi usu yuma yika plugins yo meka cassette la radio majika plugins ni na makone ya kathembe ka mutungi kenda meke plugins mbeke kata maka record ona nzania we mwini ayunga baba ya sengita ndebundia nagwa yambia baba ya tungine nyina ambe tungine kacho kutumi kwa goodness labu nulewe tungi lewa tungi ko neto tungi juu maka zuwa bino ngabani sisi azina onethia audio la Kitindo nezi wathi wambia we tungine nambia tungine wathine no kaneka lane so makisi makisi basa kwa niona mbadi sia kisi lakini kwa sine kaju kambani kajuna mbia ka practice mbadi sia kamba yuze izu nwezi gegezi ona ino litwe kigamba na bigie musindeze kigamba na bigie musinga na kigamba na wese na twa hapa ndo beto ama Masimba metembe na iba samuno umwakani wa Ramasha na Masai na Kesi yuku ndine kesi ndine uje plat kapulonga na akundu andu matese na Kiswahili wethe na yuna manye kesi no si anokuma jese Kiswahili owe wangai ore wede koze yabyo ngayo koroko ngayo korua ngio tagete wacha yuna soma na kesi na mala kesi no lai chao nikigamba yuna sie no kamosi anu manenye kigamba ngakitaia ukayejo ngaya no ndo ngwe mwe kunena yu kinenge baba ya kwezi kwenu kata mbebusi nesiwe nukayo nesiwe na rubenyuka ya nesiye nukaye nikindu kimwe bangilile nemwe peka watangaza watangaza Kisi wa Masai na Kisi bamo bakane bamo bakane kando nabuka prolong flat kuliko na juma yu kita kipeka wa ibuna yu kitwa patukana babu wa bilinge ndano mai magegara makokite na juno saka mwana kaka ika mosikali utwa ikaone ko kutakuwa mangi na yule twendie tu atatu tena kama mwana kangi kama mwana kakwatwa akasema ndio kakwatwa katemangwa mawu story sungwelesia ndo mamisi katemangwa mawu na mawu kama mwana katiwa ba na hiyo itasemba tekata nani kama mwana jeshi ukwandegere ayitika mwana kama mwana jeshi kama mwana kangi kama mutui nokwatia twaitwe atatu na ile takia kawashi chacha mono yose nengeti mangi abaja ndo malezi to meteni na tio tuko tasemba yose tasemba tina mwana kana mwana iko waiwe yu ndo kanisa ya katemangiwe kagwa nekatemangiwe ile tisi tasemba teno ka na yuka ni sababu wenda wa thandatu tu thandatu SDS luo wa maglobe na iwe si tu kanisa ni tewa be mwana ke waiwe ba yula tasembie tu itika yise tu makanisani taite the ola mwana ke ne olati nake nyene ya kamwana ka uwe jubo ko ba thoka yuwe nduka wete kana tena kamwana ka tebi tatasi okainge mosi yula baba sio kangata bozi we na tikiti ino aje ndina sio kwa mosi nasio kwa yumo mosi kwa mwanajeshi ba oya duty tiketela kila kikata kekoka naweza kwenda tokite siku kune mwanajeshi yoka yuma mwanajeshi lawo kiele kweno moto ibwe wae kama na kalake wa yuga na mwana go kala kwaku kama na kaku lakini wazo maina sa iko ndo mome megiara meno gimosi kalio ka ambita ambia we twaida kama na kakwa ba mwende kaone kana ko kitawamu ikaone na mwenye ndiye simbege muzika leo kilia kwa kwangu na kimande keba anguni kimande kimwe anguni kimande juna liliga na muzi na mwenye no gie ko tukire tuekalanye pateka wo yu wone kwa jana mugete ne kedara ne logete ayete de da yasi aye ni dino kuna na mwenye ona tonda ndiliga nya muzi yu ne logete na mwenye une kwa acha ndiye ndo bana unyambeza ba we mane ngogela bane nogera chao na maona ne kalete nono na kalete miaka bakube 3 tukite ya ukitena yule miaka lana kalile Kisi yule nano lokezi no tayogere moya mwaka wakana iwe no ge yugito thela na mwe yuno ne lokie ambia yu netele chuma kethele ekata ambe noche ofu ya kethele twenu kanyemwe yu ofu ile athelile asioke bitha asioka DCU andia gwe na yina bangana na banga ndino mandiko ma june kwa mabanza baka netele maka iloko kando nge musi yako ne musi kalunge sisi na miaka ya daju yona kwa nini manana ina miaka yana tundaye mobengeze gwe maisha no oga jana oga nini na yo kijana oga nini kibande ndina kibande lakini nemwe duwe sina ire dena musi kale bapika naye
musikali yako ni wazi mwatu kanambe noje diwe andete mpaka JCU maiko na simu nono ibinda jona tita kwa simu nono mato me alama wa nono anengwe simu na alama ziligale also mzikana alama nini dune musiko ya muzi na yuwe teto JCU ba ruaraka kana diwe tukana neto JCU kaenda neno chwe kazi abana nyindi sila JCU nini semo sinabi jo ilobi ne kata nongwenoka nono nye kusoma nye mono nzome kikoyo pada ngoreti kona ibo nzome na mwenye ilobi ne JCU ambi ilobi ne kwekara nengwenoka nyina mpaka nini na mpaka ilobi tabike ilobi neki wasindo neki washopi ne zambemba kila kindu mandu na kara na seneno chwe nabichwa nini nabichwa ilobi nilali zonga le nabika mozi nabikie mozi ngona ata ndo nuna ino lilwe mozi kuyena mane yesi makono na kweta mbalale yani kisibasa kisibasa na kwemkuya ndo mataki na kisibasa ne basa ibasa keumbu daraja moja kusongo yuwathi wako numete kisi ito uwa wathi wako no tobu hata wena kisiwe bana inono nyendiza ina tamugamba konye na ile ina tamukisi na you iziro ya twende ya guni Alex ya kibande twende ya umie ba twende ya umie ne watoi tokai tuya tane ne omeao ambia mwina mwi mazinga kuye numie kumba ndiye ne numie nukie kuona likana mbandi yeto wa kivote ni stars ya mwana wetu nzoki wa baka lolene na ndumeta wa motie manzoba motie anzoba ndo mwegwa wangalie leo alikana motie wa nzoba na jamaa wa hiyo wetu ambeni kase tako mako nao makutano lakini nambo ichao nambo imakutano okata kuona kivote ndako nana kivote ndako nana kivote ni weza kwethe nyumbani nengi ndia soya juke kamba juna zile ambia otungo mbadi siako chao ombola na ambia otunga mbadi siako ombola toka talikana juna mbandi ya kajoni cha motui twalikana kama cha motui ta una bwa koma nage ba jambe we ugwayu twa koma na mbozi wagu juwe kajoni embozi yakwana ne bata nage ndeke ima emono moseo twalikana ona kajoni zako no sino nake twayo maguta twalikana na matoba na inde na site waju matoba ka umone aya na jume tambo likajupa ape kanjoni na kwata bantu nako na ndanzi ba mabebi daily kila moda na mabibi enu mabebi ababa marebo wakuna marebo kaneta watende yeta wa chairmans pe marembo njolo yeta wa kutamira kwa mulomba isikila bujeta wa ichumbola takona ne the ogembe kana kibabe soko ba uyosa kono izwe marebo kiba u itakipeta kwa mulomba takona wathi bunde ili weza kwethe yae itete sawa kiwathi tuti sawa yutumie baya mwe nange muzitote kala utika practice hotel nambadi ya nini ya hoteli imuzinote ende practice nina meyo kila kindu chonde ine bangi na no money support ite no nina tatumia manini mauja yimixa nendo zyokiye tinatumia mauja mbandi yatene yona kunya kaseti na uwe kumangwa wine tu nise kaseti otinda ina wiko na ngitando kaunya kaseti ije tena twatete life mbandi tokese life mbandi ko wazo no pande no kapandika la kapandika nini utaso uweza kweza unaitwa lilwe kunya chao kaseti yes ngomba kwa yumeta basa you took win work sister gwe na b nemo boy muziani wa moele aye tuziani otendo thanda tu na kuitwa imundu waitwa tebo ithione lakini no tha bagube na gumo no ni Elizabeth ne Elizabeth na bro witwa wa nzombo atu oba atu agwetha na maloli na maloli mama thanga sister kuno kula cia bro ni gibozie mugondo iwe sister kwenda songole kiuno ndwe sister kwa yambe ine ethigeni na ne kindu chatene uwa kwa kindu chatene muno kweza kwethia thiwa na ndiuka ku tokyo weza kwetha tabu thwango matungi bumusie wa asima cia yesi no to kuna matungi no tekanya meka nilie na wese be bandu babikano makakito kwekanisia no ndwaku emandie kondoke kanondo uwa asima yoti na mosie sema kwete ekanake dinwe werawe mo kama thawie ko weka nae nange ndi mundu muima ye ko weka nae namba ndio zaende tuke recording ya gwa volume 1 sabali ya gwa volume 1 ile ara sabali ya gwa ya volume 1 ina bina ena bina nondo natata kwetaiti ni record mbandi ni record wathi ukaema weme aja uyi weme ambesa tondo ndo la yindi record volume 1 no kienende o record volume 1 kibeti chako chambe ikiweza kwetha hiki naweza kwetha maybe nda ya corona ke chachite kibeti chako che baibande baindanzi cha commercial shalom
na jumbe zaila na tarajio record ya jo sike beti kwa hospitali ndiko lote 39 namba ye na kulie wathi wako wanangika kindu kiejo wathi yako wanangika nasi bayi ondo na ono mbeza isu ndaisangezwe mundu andu ala manengie mbeza na nengwe sisa kibeti cha kwa ngili athonia kwa nenga ngili na nyakwa angobe ngilile zwe ngilinya ubia 35 yako duda divayo ngibona ibinde yusitsagu nota yana ya another one Ruto aje ingewa Ruto yokiyoyu ingewa Ruto yokiyoyu ingewa kwathi wa Ruto yokiyoyu muzumbi yokiyoyu june watangwa volume 1 yusitsa kwathi iwe ni volume 2 ndekete video ndekete video kwathi iwe mbese lakini wasa kwetha apo na nondo yu video ona kakati kwita iti video ndi thane kete nondo panai masabu maingi yu video ene kiyenenga inono no kie mwana omwe oka ambienyi tiwa bumozi amenye ne witenza nenge bibiti ningaje na mwe ndina kiendo lakini kibeti chakwa neza hiyo sababu bibiti kani ngwereze bibiti yo na lonza bibiti naweze ulaula u na ina na yake bibiti nenga mwana wa bibiti kiaje cha kibeti chakwa cha nenga na monenga mwana osu ndoko bitha asiokie tina alikile nguzuni ambunesi angili 22 uvuko ambunesi 22 na mundu te wanange ngoila weketa ine kete ndeu nye support akwe na kwati kwa mundu tena kindu mundu nazizu agwete bibiti kuno takithimi othima andima ayo nola aye we mundu isi ne mola u mundu tendo lakini nao isi ni kindu wandetete lakini ndambo isi ambato kana ne mola u lakini kakandia monenga thazi ogia imbeza no kwati bezi yake thazi ogia bezi yake you oni onyata ndona tamuteko kana kino jambo themba nyana njenzi kana weke no kunenga na nje round ya mbe nondo bibiti yombeti bibiti wezi koinanga ngili 22 anengi ngili 22 ambe nendao mano atindi ya umwana wazu nendao mano ukwata watambeza tio nuo manondo yue banga ndiara bya mondo na kebeti ndiake tabia una manyina tabia kebeti nono madina nani zilete beza hizi ambia masabu meba ange mamusi na ina bila mbeza siapa na yana kala neba ngata ndane kala zoto na kwata kendo na kwata kendo enye na mando mundu akamerombola nundu inese madina lambitire na wese be madina obitira ukaza kwethia we bidi we kakamweke mwanaume no kwata mbeza lakini ukile kwata mbeza mathina ange makegara makokela na juu ina sia yuona mathina mema moka niambeke chao niambeke ya video na kala na kunia mundu wita wake miti tendo muno rastas ke miti zuma muno na mukune na mukule wese mundu tono tweke ya video niambeke ila mbathi video ambia hii twende na ndukatele menyi kukonia mundu achao kwa video na kunia kiamba na mwenye nenda iki ya video na ndukambia ate baidi kiamba tifosi yakwa ukunena na kema gudano na mwebi amba baidi na ndukambia baidi na titi ndete la tetasi ateteke ambali ateteke volume yonde tiamba iki ila mbeza ila tesi yao kiamba ambia ndo kune support bubangi ndo kumbongela mbeza ila iti alete na timi na mena tatu tambeke ya video yuteke amba di itatu noti weke video duka kati mwana junior wana junior ndagete chao ndagete video ne duka kati mwana yungo kuya nenda ndagete video yungo kolia maisha mambanti no kuniwa mbanti na mundu wena musi wake wosa maisha sio ata maisha zui momo nondo momo juga kai kwina ke ka utayu ndoko na ndanzi pa bagutano baina likilo mathena bana likilo mathena to nini na wethi andu embandini na we na family na we wagu ni gitaizo wosa okekata nye kozama kweli peo wala ndo koma uta kwaza mabisa unanoni toto mutongo inga onji wa ni mongela wa ba katebe mongela noni onji to mala mengi ngwa mabisa azu na imonesa lakini mbandi ni ukaigete kila mundu ukaza kwenda unakagila sia wili ukatunwa mbeza ni mundu unota muitetie pe mundu tendo umo no wetwa botwe wa no mwese wetwa nyara mutu ona yuna na keneo na kyo yue na moyo prosecutor wa court wata ju mutu wa no ni promote ya kiamba no kone promote pe lokazi mwana nginga no kone promote sama wote na ke ba sama no ne promote sama mutito ne veve base pe jamaa wetwa wa star kone sport ya wa baba baby haya pe jamaa kadhata jamaa wetwa nzomo te besa kwa mono kabokolo mani support ya aya be jamaa ngwe wakarishi ni mani support ya yani ujiza kwethe yae no support wa nandu manza nozo we nambandi ti lazima support wa nandu mamosi nondo andu mamosi metha me security paka likathena ni mama likilai
makakwata guo makaopetangia mathina no kwatia makakwathuka makakwathukanyiria mathina lakini muno we yani wena kila kinengo ndithita yimune thita kinengo wena kinengo cha wathi wana umela bandu wale tumela bandu kona mundu ambeina ukona mbeina yuna kindu kikitetheacia yucho kitetheacia andu akweza kwetha na mundu wale rokila wili wakakonia simu awolie ende webai wena wathi ngamuya ndina wathi kwana ndi ne kuomozie ona ina mbete ayo wemoya we agwa na utumia mana atano isi simu no kwatia be mutumia ongitendo umo no wetwa masesi wa ba mololongo tukatinda na kechombi mbele ba transit be jamaa ngoro wasaimo mbele ba transit ando zima ni support yana ni nazi shukrani Daktari Dunga haya mundu tamutua Daktari Dunga unuse Daktari Dunga unuse tie mutoi wangu mutoi wa kwanda ne pata nake ando zima ni support yavyo wewe ona kwaju ni iliu ndi sai kala ne muthelele ona kibeti chakwa nikize mwana onda ndekalate na mbeza nondu we wathi nwetekelamo ndwe sai kala ubwata bigabu no wazi wathi no kwetekelete ni wametekelile nondu we yuka kola we wa mabisa no wethie musi wagu patenzika junga kola aye uyo wa mabisa ndizo kola nondu neo saidi yaso tio gwenenge lakini juni nona ndise kala nina the no su mwingi nono ndo nokilia ni iliu ngatomewa kendo juli ndi ndo sobyo mabisa jumbe sai na tomewa nangi ndikyo material ni mama bisa na ndiende onge wa mabisa na ati wo we wa wathi ndi kuno bandu Kitindo nuko nite volume sikabika ile pe wathi wako ndie wewe wetekelo ni shabiki na wewe ando no mine wathi usu wikona no giena nega la bandu utegezo manya wikono junction ni kwatie wezio manyetina pyu kabisa nondo bugu akona kaye kalabu akalokale na ne manda kenengo muthembo usunye chatezo amakombe kalagenu ane kalabu ane kalama za tatu muzejo ndo kuna wathi ni wathi wako ni wewe wagu maja wana wewe ashambiki nizikwazia wathi uzu wako kana wa mbandi ingi mbandi yagu ya kwaju ya kwaju wathi ole no ni zuimba bemba die na konie nona yendo umwe ola shambiki tonya ko kilazika ina wathi ola no utene tekelile wakasoko kasoko vitina kasoko vitina wathi uzu inejo story yamo wathi uzu ne story yaguo no kitene kia kibanda bandu bangi na ujuza kweza pe bandu mombo kitamboka kana cha malu na ine ya mono ona andu mambita mbato moto naza chips moto ando makomba tanga niona kibeti za hizi kibeti za kote you know tena mwaka wa 22 twemwe nenda kamana ke form 22 yule na kibeti twani tete ogolia hii kumye gezio geto twala na umye gezio mo geto twana ndio kaza kumye gezio lile mwe dino umye kamana ke 22 na umye gezio mo geto tumandu ngokatia na tituma ndo ela na alakati ni andoe na nondo wena sio na kimana kabolete form 4 nina kimana ki na si yestene nina kimana ki form 4 kina si okay yeti atake form 4 kina si okay form 4 ndo angenda acho chambe ndatinye ndo si okay chao form 4 nina kile tuke form 3 na nina kana juka nini kangu kuya kanini tena miaka 20 na nusu hai uzitu walimo leo wewe mutumia mutumia you are you kasoko toleke story yako you are kasoko yes zu naigita kibanda bandu chama lu najua za kwethia undu ndete ama uya manaye na moyo binda jue yes undu ndete uya numende na jue wo si kila mundu no family fulani uya wono ndo awe ozu najua za kwethia tokata kananga wisunye na kananga bana leo maete okauna kana kibanda nyinasi okamusi nambia we ama bize lana sio kiemo zinambia we ama biza weze di ola mundu aketela andu ala moko manda nundu akitwa we oba ueria musi akamea akayo ngolia uzi mongolia ngizino na weze mo yutagwo kwa manda musi na ndu biga bana ndibiga bu na weze ndweze musi kwito ndigedio mutwa ndugedio mundu ndigulie mutwa ganieva alikwambia kwa ngolia kwa ngolia na ndiye zozi ngolia no na weze we mobeane yes omundu ambe wakele wakatatu wakana wakatano ngoka ngatagwa otesaide na mundu ucio akambia no kie kwagu ndio manda ina bigabu ne wana weze bona muziki no manda wa mono na kwa kwa kando ingi
no kana na bika bune wa baili na kulia mondo nge buni nini newa no wewe ndo leo tabia iwe na sidi tena zi mondo na ke wano izi kasuku chao vitina na zini na wapi wa kasuku vitina na ngo ingi musime da Messi ala juma mbese na ala tutindaye mwe na sani nzangu me da Messi wa diuzu wangania na yu wa diuzu yubu wa kave ya maluni ba gwenyu katabe ni ba kwitu juna kite ke banda ndo Messi na alama mbelo ele Messi kala kaze yike ba mo no umo kwitu ndulika u yu wa lika katabe ke banda ne kite ba ndo be ke kwa pando be kanisa yu ba ketwe kanisa ba ketwe kanisa yu ne kite ke banda bu weza kwethia yu ape ndo me kwa wo nanye na mamba zengi agwe kitwa mande of family na wone kitwa mande ya family nondo kebeti jobu kebeti kiobu no na ciana no ngida ne kara ne kakamwe anye na mwa kweka na weso na mbio so bya mavisa na weza kwetha yuna kwa yu ndika kwikale ndika kuma kesi na ino janja mungu wetha no isio kinduka so bya na school wela nzo meta weza kwetha no ngwate toka ujanja kanini weza kwetha ndiwe kana ngia la moko azia yune nondo bae bela nezio kangale ya mosi wako ni tembandi binge na no banga mbadi zako mbadi zako mbangite ne mbanga ngite ni baba lowe ndio kuna ndanzo uwe yetekeleka byo twandie kikima mbone tuna kiamba mbozi kivungo mbone kwa mashimo kwa mashimo takona bukazo ukera kala wani kana kala wani bando bawe takona ngita ba nono jamaa umeona tena kindu ndo kuna hizo mbandi kuna saingi sianza saingi uibia nono jamaa umeona meti na kwa atolekelie ngili 10 itina ito tena omengete tamba luto namba ndo beta tamba luto ando ta simi ala to kuna mbandi yemwe koti talekeliwe ngili 10 tona leweze jengwete ngita nende na ukona talekeliwe ngili 10 nyana kine itatu na sia ya mena yenge yose isu ingine ndienda ingine wese nyona zie mbingi ende nebu apo mo isu itatu mo ngilio uo nyene maana maana ayata kono wathi ungi wabaki bwezi tona kiamba mbozi ngale kwa baki bwezi takonia kibwezi konesi bera kibwezi taone kibwezi yobuta oni pando kwa huu sakona ndizi takona chatheni ucha chatheni kichatheni ene galabu baya galabu na kie chatheni takiti ro chatheni kiamba no watu ngona izio monana mendo nono twa 20 ando atatu tatu mea beat ya gwite tia bandi full bauna bwana ni wathi watu etikila atazobeka ne waka mwana we sawa ukaina weza kwa ni tabia zilu andu meda mea ni nozo ni mwene chathi ya yanzobe ya nyambu ya kila ngwenda kateno wati yani wethe uwa nuetikile kete bandi ya mathina ni uwa bandi ya mathina manyingi muno mathina mebaswa mathina mena hapo nondo mbeke no chambe no ume bawo kayubanga ndanzi wasete momoni nuna iwa kolo ithai kabala lakini ndonge yanga imu bya nondo mbandi ya kwenye neti ya kolo muno ona kiambate na thoko manake kolo duwiti ya wathi ukewa with labda ukozi wa permit ro yiwosa momoni izo wale kyo momoni ndizo withiana na ukuni wenini no baka imendo ligamana baka imendo ligamana bya ngime kwaze mawitha bibiti kana yana magenda bangi maze ligamana ngiro ramo ro myake thoi ndiuje kwetha ndiu pedha mathina lakini we beto kolo payitha mathina ata mbandi agwi kosete chao ende level ila wenda mbandi yakwa yes mbandi yakwa nyakila nona ikosete muno no twendu tunini niona sindu nusu sindu ila ngosete no drum set milioni nayo drum set no yongo set kana rabla kuminogelia video yingi itialete visa kuwaza hiyo kawata gedembe kwa amplifier we na speakers yake nina sindu isu ingi lakini nina mixer kino kilogo zete gedembe gedembe to peke yake humo ndio kakwata gedembe nono ndume ya charge wakali ukitondoka nuni thia abuga agwe kona katoma ni gwa makai mwiko na rhythm buna mwiko na wapa mwiko to hoes lane zote mekala ko ndo ni sauma loka maunga tembe ngalo kwezu ko gedembe mbeziana kwangela bana gedembe na ize mono be bina na kuleti lobby yewa cha yamani 48 gilimi na nyanya lakini wesa kwethia yu kuno kula kutabua wina mbesa note yangu laisi wena mbesa note yangu laisi no kwata ngilimi ongwena wena mengwena no kwata na yu majambi kima kwa mandi ngilimi ongweta tu wewe mwana yubi ndiye mwa kawanga kwa lakini sio ya
lakini joke the mbeno ni ngina kaona ni tata yake we nange yungita tele ndio na tazi ngita ile na ngili 15 ya solo eti ya solo na ngili 15 rhythm no ngili 10 isi yesa kwa nono ino tayo akana kotwa solo ile akana kotwa rhythm no ndwe to ile dunga kwa ngili 30 Papa ngi no ikabia ta mundu ome. Ona na ndi mina sumo ile ndani. Mashabiki nimegua mundu huyu Alex Twende. Mwene kundia Kitindo Kings banda. Ase kendo koloko zita aino ngili 30. Na nibongo ya atenga thini wa Nikyalilimbana. Silingi 500 yakuja na yaku 10 yaku mbao yaku. Ngili yaku ngili 10 yaku ngili 5 kusongo. By the way, bandi zitha ya the level tofauti kabisa. Mambozi mwombe alama mundu we Alex Twende nero ambizia na ndakitale mutoa ngale kwesu sisa kubethwe Elizabeth no geria muno ambe ende kweloela mundu wikiamba ngale kweno sila do asia masoba ngale kweno sama mudito ne veve base na langi o the mwatalelwa Lucas mwana nginga boss mumo azuo the mwatalelwa mutu kwa kaiba nienda tu ambizia na yenyu sawa sawa na ndio ndio nenge mashabiki namba ya kukele nigenda makwatia namba ezu wethe mambe sio kwekecha kalama kwekezia manenge namba yagu 0710 81 0710 25 81 66 07 10 81 25 81 66 07 10 25 81 66 0710 25 81 66 namba niyo suja mundu Alex Twende ukethaona wino tumane ngwa muthuthia utumie ndini namba yake kwao yu ambo tuma SMS tukamugune simu yuno wene na ke baga 7 live kuko na wambo kuneo yu ndeosa lakini baadaye etino ndateka mbutho no mukune mo katumwania na gatha wena kendo to nyomo ikizia na kwiona kume komi yaku kuthio bika ngili miongoele twasi atwenda target ya silingi ngili miongoziana 3 miongo 3 namba ndino ketha monaro ikasita agya wambia solo duite ya gana ya gana ukunite kuma nambe ya mbandi rhythmile rhythmile ngwite ukamina byo na yu nenge mashabiki ngaloko zino yu akona akithembe cha jua kale kwa namba gotondo watabia 0710 25 81 66 utumia ka support kana utumane o muthuthia ngera wethe ngaloko isu ewendea kwika neza mundu ya Alex wazia mbandi yaku itino miaka 5 wona mbandi yeketha yiba mbandi yes nona yebasa yendele basa nondo maundu ala mamina mbandi ngidate sobe anama yebe mando maloku mbandi mina wa esindo ila sia wetwe na ini izo te sobe anasio na wati kwitha we mosio no wethu siandu ujumaluka da wezo ndo kumaluka nondo osioka yula wazia ujumaluka wethe wezo ndo kumaluka nondo osioka no tata wale tena we muwe na nduketela we ke kamba kana aye titazi makikamba no tata yula wazia umanye ndo kumaluka na osioka obe ke kamba cha kumaluka utaone muwe kana wowe wa kumaluka na osioka we noto twithe anabaya nye ndiko nambandi umbuye uki nunywe siana zako itaita mozi siana sietha uga no nondo nezela ngomilwa ndi kuya kindu weto yakana dula ndombetele ni kunembandi nitwele wimosie na noke dudira moye yumbandi ndawe monondo supporta mbingi whether we motumanu no we woke na we so we wanginisi na ndika mwezo zaidi la makombene nambandi ya thela ndukiazia family omile ndukiazia family omile na nuka oka buthio siana mono wanywa wabiga mwezo leo nati wokanywete na ndio ndo wageno nondo wa mino milo ndo izo lilika na kweki ageno chao ngero kwa lilika na kweki agumalo wake labu na umalo kwa ile labu ni nini bingi we duka ni bingi we yuta tajuni ilane ne na wadhi wa basa kana ila tunatwetha kumakuta no bandini nendanga wasino ngazia ne yo ka ondani nondo ne seba isa ila ndukete chao tembi la kwesi ndemwe netela kwezo bingwa ndekwetenge okay ane wese nduka isi abingwa nesa no wa chao
baigendo uko uno ugongwasia mbandi enda wo chao wo metho na ino neto andu ingi tukuneto mbandi na mumaka emeonze yani mundu akaeme onoki maka kundu kungi ngeta ongewa nutabyengania nenangania na yuba andu nengwi wa nenangania na kwengwi zaetikila patu petwe mundu bewe ne ninene wana wake kibetija kwa kizambe azia ninene we yuki wicho tusiyamo no asasa mbandini you we all agwa TV no whether we laisi nundu bano ndwena andu ingi lakini baya betha be andu ingi na kila mundu enda uko support na ndezo andu ingi majida majenda uko support nangu no ni ana anu ngamya nyendu zanga magambia yes kwata ende wakila weza lakini andu ingi majeka au mundu amalando nyuza we tukiteka ainge newa no mago yogela gele ko yali ono ti ye kanza anando mose ya uno ndugethie basapota magu na family yagu yes ndi ndamwe bu mutito ne mutine mwene ndi ndano kipesi chako alo mweta zero lo mweta ni mweta ukuma ai kabalani yo zero haya ni mweta inya Emmanuel the good ibono leganza inya Emmanuel ketheka kethia baba ni kwa yemwe mbelo la bu mosi no ikethia ndomi wikethia nzomo wikethia karisi wikethia kithome na muka ninize mbelo la bu mosi na ino ngitani mwete kila nawe mwewe nawe twa nengitio thia ziana ino ngitanyo aya na ke sister magu mabro magu aya sister akwa yes mweni na mwetu yake nina mukethia na wikethia mam ida kweta wa kibunzia nya kweta wa mutinda mwebu mosi na mukethia muno no ukite bumosi tuona kwacha pembro we diena ndunezo guwe mugedi eta nzombo bro bono magedi matia kome ugona eta nzombo bro nabe mundu mbiye ne mugedi weta mutwi wa nina mugedi muno nalo une support ite muno kiamba mbozi na family yagu mwebu katebe na mugedia samani na mugedia samani best yakwa mutitone no imukathi yawe we no na igwete ngale kweno zabate ndo muno na mutambwa muno odege zoko na mundume ayo kwata kwoko gena agumbaka ba mbona waku 001 atambulike tena sana aya wambia musine baya na iwe pekendo mwenda wa the shabiki metela volume 3 and volume 3 yes nenambo minogelia video mbadi itialete itatu ko volume 2 ina namba 3 ina namba 3 ko batialete video mbadi itatu na ingo minogelia na ine ndile cha volume 3 lakini ndi madha nende diga makenge lakini ngole cha volume 3 metoke thank you so much musiaisia wa Mutongo TV nundu watambania na ito mbini wa Kilungu Nikyalilimbana va Mutongo TV ila ni ngwatanio ya mokamba nyempite stake besela lumaitangwa yakibana memeta pita ni mutuse na ni wa maonda ni kuyangala kwa Facebook page yakwa wingwati ata stake bese 001 account yakwa jambe ngale kwa page yakwa ile neto stake bese ni asongiwe na yo hone mbingu iye muthinyani wa yo page engempya kutafadhali ndukapate likes ngale kwa isu na notutumbonye mpaka ngale kwa inbox ngale kwa isu kadhawe na kinengo ende ngale kwa kwambata nisiokie ba Mutongo TV nuru nivyo ngwatanio ya mukamba na ngale kwenu Kilungu Nikyalilimbana kusema ngale kwa Facebook ila ya kwa ni star Kivisi 001 kwa hiyo ni asia bye bye na ndio liga na mjani wao ni tuketha tuwe na mundu wetu atawa ngoma eto Martin Mulwa ene kundi yake ya Mananja Boys Band kwa hiyo ni asia bye bye and I love you so much. Ino ni Mutongo TV.